koti y'ekyarobwe genderire kutunga amazima hari mukama w'itaka hagati ya Nanyanzi Sanyu nabeka y'omugenzi Kampala yegesirwe ofisi ya RCC bwanyuma yabekezi ibiro kutandika entonganiza bwashesha bwira ekyerugirire mwe manja kwigurwa ha polisi n'omuhwezi wa president habwambara city cyenda na munana tukashanga hanuya hariya umwami umugenzi Kategaya nuwe yabire natura umuporotejo urukurataho akari umwami Barije urukurataho akari umugenza Kampala abo kuba hari nyine abandize kuna abandize unkazo ukinana na mushanje umugenzi Kampala yije yagura ukinana na mwenda yagura n'umugenzi Mada nawe tuwatura nimbaga zizone ziya bakora kazikora then 92 nawe atwo twagire kutunga ibyapa inamba zahinduka Katega yakari 16 ya 18 nyonka ndi 18 naba 20 Kampala kari 20 yaba 22 hati Kampala tiyabasa kutunga chapa hati yagumira broka irinzire ngu Kampala yeshareho then hasigare he party ya Sanyu nawe hati Sanyu kwazo mukaso kwaza kwesharaho kubaza kushanga bashanga protita kwika bamuzibiro kutunga icyapa hati Kampala bumunafuta utunga ki hati Sanyu agenda shaba pro 22 hati kwagishaba kansi mu location kunga mu location itari itakarye kandi kansuke itindi itaka ekiri kirungi kuntutunga yo omuntu technical omulandisi kutunga omuntu technical mu land matters somebody technical avuga ko kuza kureba manya 22 20 manyachi nkeri somebody technical that department nawe efforts zite zikora na wakabira ari murungi nyonka mubuza taranya kubuze roti yawe eyorumu ayiwa yombekere nambaki nteje nambaki zona ndishana ati kurushanga umushango gurumu kubujuruzo buruva bari mu ngo banje manisa nk'ina habiri hari inshobi itakero kutunganirwa narishangwa mukota Zimbabwe City South ekayo mugenzi Kampala negira ngusanywa akakoresa kanso kutunga ibipapuro muringo gw'ekishobobo betu kwihagire kutunga cyapa nho babimanyire 16 yabarije eri 18 eje yitwe 20 azeri eri 5 swat kubagire kutarika kutere byapa katika mwami Kategaya yatunga 18 mwami Barije yazo mu 20 then bakwateje yitu na neria bazijoining amwe bazereza 22 hatito kitu 27 ntwenda eje yitwe gume yonka na neria area ezeria ebe 22a eje bi 22b ninge area bibi Koti yo kuyizira yagireta bakiza n'abapolisi babiri omwe yayemereraho ndijo yayemerera side yanje chairman ogwa karo umuramuza akajya tumutaje cy'umwagamba muzeyi Kampala kabakiriho bambe akiriho nambo ningira ngo hati kirije kubaho ntuje kuhabura turebe ubwo umushango bagura visiting ahubwo bujuruzi buri bava verming nareba hariya icyaraga cy'umcyara Sanyu ashobora yabe nakoma kuno ahabwo ngiye ayombekera icyaragati amazire n'ikintu cya kabiri mugwe mu respecting office yakweta gate you come na uko yari akagambibye tansa kubuhura bategereza nabuza kwa kosi zone za igana zone zikiza mediation to mediate kandi ikintu cyangwe bone kintu cyumwe kote de basa kwa eviction am the implementer ninge ndate eviction kai umukora because it office of RCC itukaringa security mu stay yambara ukati yanga kujya yanga kwisha kuza umugenzi Rashid ibaoha kandi omushije waguruze ibo wasanyusanye kutabaza atoryo nawo zomushanga na family nani ariyaha nagamba iyaguruze iyagizirata ikiyaguruze nganye kugira ko narenkanye real this land belongs to the family of Kampala
enshonga z'obutacengana hitakeri zamara emyaka 16 mazima oro buri w'amahoro shomere waza kushaba itaka omukanso naro murandizi naro mu government no banzo shaba baranwa bawo ekindi nibagira ngu itakeryo eryaho karokoma nekisika nko wakitire niho cyakomera niryo ryabirye ryaho konkeri uje warutunga umuringo gutakwetegerezo so ebyo kugira ngo nkakoma tikikumanyisa ngo itaka ryaho ryo neryo rabo yine orukomi tikiri mu mateka ngo itaka ryo rabo yine ryo no girota orukomi ekisika nkakitahawa abashuma kunteganisa kugumana ibijano banyibwo tusafuriya ni banyibwo tukuri nagira kankoma kokita kari anje ryona ekikoreka obukakafu ngogu niwe mukama witaka omu government ya Uganda nebahandika itakeri kugambwaho eka ya Kampala rimazireho emyaka 47 kandi sanyo riherire amazina emyaka 35 gasha kwa Fred Kabango.